Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? 4 май 2023 жыл Бишкек шаары алдыда түшкү курстарды көрүп алыңыздар. Бул Америкада доллар 87.30, евро 96 сом 80 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, лира 4 сом. Лидер акча алмаштыруу жайында доллар 87.30, евро 96 сом 80 тыйын, рубль 1.098. Экспо Мани доллар 87.30, евро 96 сом 20 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, фунт 94 сом. Мик Кейджи доллар 87.30, евро 96 сом 20 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, фунт 105 сом. Бул обменкада доллар 87.30, евро 96 сом 70 тыйын, рубль 1.099, юань 11 сом. Эгер оор келбесе үйдө карап турган бармакчаны басып коюңуздар туугандар. Вариант доллар 87.30, евро 96 сом 80 тыйын, рубль 1.098, юань 11 сом. Бензиндин баалары 95.57 сом 90 тыйын, 92.51 сом 90 тыйын, солярка 70 сом 90 тыйын, газ 27 сом 40 тыйын. Бишкек шаары 4 май.